Kad dobiješ loptu, gdje pogledaš najprije? A posle? Jesi bio slobodan? Relativno. Onda dobro da nisi dodao. Ajmo! Idi sad do golmana i reći neka izađe tamo na tribune. Jesmo! Dobro, čujem tu, dečki, čujem pivot, onaj, vamo, tamo. Ajmo, ko će da pokuša? Ha? Ja sam duboko uvjeren da tamo vidimo svi bolje nego tu. I ove vaje treba da se ponove puno puta, da znate. Pokušaj u principu. Na tribunu trči. Ajde! Ajde, kreći se, ajmo! Uradi, stop! Svaki za sebe, kako to ide? Hoćete da vas navežem kao one A reprezentativce? Kad imaju pojase pa rade to. Uvati se za ruke, ajde. Ajmo. Aj jebate. Dobre. Halo, dečko, prije kad bacim. Ajde, vrati se. Ja pa... Daj loptu. Ja ću odbrana sad. Opet za ruke, pa vi treba... ako vi niste povezani, džabe, možete biti dobri koliko hoćete. Ako jedan člen nije kao svi ostali, odete vi... Nikad London. Ajde. Dobre! Ideja super! Odlično! Ajmo, sad ćemo to malo ubrzati, daj 6-6. Šest na 6, sad ćemo ići ono do daske, pa da vas vidimo. Tu ćete biti, tu ćete, napad ćete igrati. Sad ćemo pokušati ovako, ono što, kako treba da se radi, kao što je rekla Marit Brajvik. Ako dobijete gol, nema ništa. A žuti vi kod mene, imat ćete vi posebni zadatak. Žuti! Da vam pokažem ili ćete razumjeti to. Ajde. Slušaj, kad završi napad. I ti kao krila. Trčite do zida. I tek odmah posle se vraćate. Jel? Posle. Drugi napad, kad ćemo biti na onoj strani. Ti i pivotmen. Do zida. I onda se vraćate. A onda ti i pivotmen i onda se vraćate. I radi onda što hoćeš. Samo trebaš malo da kasniš. Samo kasni malo, ok? Hajde, sad ćemo dati odbrani priliku da istrči u kontru. Imat će, dali smo žutima jedan zadatak, pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. Hajde, odbrana! Hajde, igraj! Pričaj, odbrani, pričaj! Pričaj! Opa! Završiti malo prije napad. Ajmo, završi napad ako može, ako ne... Ajmo, trči! Trči! Ok, 1-1. Okreni. Ajmo, okreni samo. Odbrani ste. Crveni su, cijelo vrijeme ste odbrani. Alo, napad. Napad, pošto ipak treniramo proti napad, jel? Završite taj napad malo brže, jel? Odbrana, pričaj, radi, ajmo. Igraj. Stop. Dobro, to ćemo. To je toliki problem kod ovih mladih igrača, ja stvarno ne znam.
svi gledaju samo drugog, pa trebaš da gledaš njega ako ga ne voliš. Ako ti je on protivnik, ti cijelo vrijeme gledaš njega, pa barem ga pogledaj. A ti, ne samo ti. Hajmo. Crta! Crta! Dobro, odabir je bio loš. Ko je bio slobodan? Lijevi vanjski. Ko je bio slobodan? I jedno i drugo. Hajmo, igra! Hajmo, igra! Kreni! Bravo, golman! Odlično! Srednji. Radi kretanje kao što sam ti rekao. Znači, otvara se malo prema out liniji i onda trkom u sredinu. I kad se otvaraš, trebaš da gledaš cijelo igralište. Hajmo! Ok, dobro. Hajmo još tamo i nazad. Evo sad, vraćaju se svi. Ali dvojica malo kasne. I u tom kašnjenju trebaju oni da završe napad, jel? Hajmo još tamo i nazad, onda ćemo nešto promijeniti. Hajmo, igra! Svaka čast, odlično je bilo! Pio, desi, pio, kasniš! Golman, kako bacaš loptu? Bravo, majstore! Dobro, ostani. Alo, pivot! Jesi brsti? Onda malo brže trebaš da dođeš na svoju poziciju. Hajde. Ništa, stavimo te tu. Hajde, stavim tu. Ti tamo. Hajmo. 5-1 odbrana. Ti vori, hajde. Ostani. Gol. Stani. Gol je bio. Hajmo, odbrana, hajde. Igra. Odlično. I krila. Jer veoma je bitno da vi koji ste krilni igrači čitate igru. Znači da osjetiš kad će onaj da pukne, jel? Vi možete da krenete malo prije, jel? Hajmo, još jednom. Crta! Dobro, to je, slušaj, ovo je napad, ovo ti je najteži što se tiče tehnike, jer trebaš u punoj brzini da nađeš rješenje i da dodaš loptu kako treba. Znači, tvoje dodavanje je bilo loše, jel? Tu smo malo, samo malo, alo, golmani su radili na početku, nismo sa vama, jel? Izađi, ti izađi tu. Ti tamo makni se, jel? Znači dodavanje preko njega, jel? Ide, hop, vidiš. Ruka do kraja, ako je malo veći lop, ako je manji, malo manji lop. I lopta treba da se vrti unazad, ok? A ne možeš ti, kad završiš dodavanje od tu, jel? Ovako završavaš, ne možeš nikako da dodaš u loku. Znači igrač ispred tebe, trebaš da ga prebaciš. Znači, treba da bude tehnika, dodavanja, ovako da ide malo, kako se kaže, lok, kako kažete vi? Parabola. Hajmo.
Dobro, ok. Pazi, to sad ćemo ići u neke stvari koje su malo bitnije i koje na utakmici neće proći, jel? Lijevi vanjski. Jel ti misliš da tvoja pozicija ovdje dobra? Gdje bi trebao da budeš? Znači, tvoja nije dobra tu, jer može onaj, ako je duga lopta, onaj može da dobije tebe i njega. Znači, ti si drugi val, talas, ne znam kako se kaže to, dobro, jel? Primaš tu, ideš prema golu, onda kad on krene, cek. Ako si ti tu i ona je na krilo, znači ako stoji jedan igrač tu između, pokrije dva igrača. Znači između vas treba da bude ta razdalja. Vidi, ako stanemo mi i još ti stani tu, stani tu i ja tu. Ako mi krećemo ovako u liniji, to nije dobro. Jel? Jedan igrač visok između nas, jel? Naprimjer on, vi, stani ti tu. Ti si sad, ne, tu stani. Samo primjera radi. Mi smo napad, on i on smo napad. Jel? I mi smo svi u jednoj liniji. Jel? I ti si tu između. Ja ne vidim nikog tamo pošto je on toliko velik. Znači mi ne možemo stati u liniji. Treba biti jedan tu, jedan napred, onda možemo da si dodamo loptu. Ok? Ajmo, sad je bilo 6-4. Idemo sad ovako. Prvi napad, samo ti trčiš do zida. Ok? Drugi napad, ti trčiš do zida. Treći napad, ti radiš 3 skleka. I vi trebate da završite. Imat ćete 2-3 sekunde igrača više. Ajmo! Faul u napadu! Krasna, golman, krasna! Yes! Ajmo! Brže! Ajmo dinamika, ajde! Znam žuti, izvinite, znam da vas sudac krade u napadu, ali nema veze, ajde! Dobro, evo to je sad jedan primjer kontranapada gdje nije sistema. Kad ukradeš loptu na brzinu, to završavaš ovako. Ajmo, žuti, treba šut. Ajmo. Sad ne treba kad su izgubili loptu. Dobro. Žuti. 3 dodavanja, šut. I sve ostale radnje kao što smo rekli. 3 dodavanja, šut. Ajde, obrana. Igra. 1, 2, 3. Pukni. Ajmo. Još! Alo, Miško, stani, alo! Dobro, pazi, nemoj da uzmeš to lično. Jel? To je samo, ja pokušam da stvarim neku situaciju kako treba. Vidi tebe sad. Takva je bila situacija. Ti si bio malo više tamo. Sad pošto si se zbunio, ja sam ja rekao da treba dijagonalna dodavanja. Treba tamo, kad si tu, najniži igrač je bio. Ideš prema golu, pukneš kroz glavu, ako ne možeš i tu da dodaš, jel? Ili možeš da prođeš, onda se stvara višak normalno. Ok? Ništa, ajmo, dečki, dobro je bilo, sad odigramo na 2 gola. Sudac sudi. Nino, ti si svaka ekipa, ne, ja ću sudit. Ti imaš štopericu, svaka ekipa kad dobije loptu ima 10 sekundi da zabije gol. I da vidimo ko pobjeđuje. Onaj koji gubi, igra utakmicu na televiziji sutra. Onaj koji gubi, gleda televizija, sutra utakmica, ništa uživo. Hajde!
kreći sad. Sad broj, Nino, sad. Oba. Dobro, 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 dobro. Stani, sad vi u napad. Pošto treniramo kontru, sad vi u napad. Nino, u svakom pogledu 10 sekundi. Ajmo. Ajmo, ajmo. Dobro, odlično, ok. Slušaj, prije podne ste radili. Mi nismo radili to. Sad kad dođe druga faza ili produžena kontra, ideš odmah prema golu. Vidi, i radili smo mi napad na 6-0. Ti si mogao iz prve kad si bio da kažem, brži nego sad, da si išao prema golu i šutno. Ti si tu gubio tempo, dobio si kreneš. Znači, mi smo izgubili 1 sekundu ili 2 i bio si u dobroj šansi. Da si prvi put napao, bila bi još bolja šansa. A i za trenere ovako, u kakvoj brzini će igrati vaša ekipa, to zavisi od toga kakav je kvalitet, jel? Ti ne možeš od prosječnih igrača da tražiš da igraju u punoj brzini kao oni najbolji. Znači, igra se u onoj brzini koja dozvoljava da igrači još kvalitetno misle i rade kvalitetna rješenja. Ako im vi tokom trenažnog procesa ponudite situacije koje mogu da rješavaju ovako i onakvo, onda će to na utakmici izgledati bolje. Ali sve što smo mi ovih dana tu radili, na kraju je sve ko je jači ili pametniji 1 na 1. Mi svojim sistemom, radom da ponudimo djeci kako da igra ili vrhunskim igračima, mi im tu možemo da pomognemo, jel? Ali na kraju uvijek odlučuje još ono ko je jači i pametniji 1 na 1. I koje može, za ove stvari treba izuzetno dobra fizička sprema. Pošto oni koji misle da u fizičkoj spremi najprije utkazuju ruke, noge, nije, najprije glava. I sve greške koje u ovoj brzini i pred kraj utakmice nastaju, sve je to posljedica jer glava ne radi više kao što bi trebalo. Ok, dečki, jedna linija, svi ćete ići na utakmicu sutra. Bili ste odlični. Ja samo za kraj, ja se izvinjavam pošto smo vam oduzeli ovoliko vremena, znam da bi voljeli da radite neke druge stvari. Ja sam pokušao na najbolji način da dam neki osvrt na neki sistem u kontranapadu, koga sam ja prošao kao igrač i u nekim drugim formacijama, a na vama je da sami kreirate i izmišljate stvari, pošto rukomet je živa stvar i svaki trener može da smisli puno stvari. Ja mislim da i u ova 3 dana tu ste vidjeli da ideje različitih trenera su različite i energija koju daju trener je različita. Ja se zahvaljujem i nadam se da će sutra biti pravo veće i da će Hrvatska da dobije, ali htio bi da dobije na malo teži način nego što je dobila u polufinalu. Za mene trenera. Hvala lijepo.